chere if you stress nigga. If you na ma nkwan. Say no timi kan if you ade. E chere ekuapim polo. Enso na wa so much away wo. Omo wusi omo ni na omo wasa sintoye no. Okay. Odi omo nyo kwa se mo ba ene omo be bo age so. Okay. Enu ti no e na kasa bebre so aya mfom so mpem. Enti akoba se ne mba so pekasa. Wo pe bebi ansem ko so information liki akosalo. GH and when he eguso our shane and ama obuswa enemy na sabre training issues abeto dry and amede ebeso mo nebuswa for edada ekwapin polo video ba pontima ne trendy at say same bebre film no the time to say same no any adane akobo asem foforo kremu ye say asem bi safra ebie asem bi pno ampan before kaya no omo emwa Ekwapin polo video yi akocheche efiata senga din abebe bi amo no nso akoche Pinaman Cosmetic e dia bemu bi na Pinaman Cosmetic nya okotwe ni din be mu na ada ne nsem pia te se ono so ne won sem a otusumasi edi fa celebrities won aba ponti bebe bi for because me cheche mu a enye ne be sore so eye celebrities eni mo Ghana ha se atese wo so ye brand ambassador edi Emma Pinaman Cosmetics no tumi se omu bebre ne de wodo omu nsem atna ne fie o se bebi owo bia e cheche mu a kire omu yongo amatese okeka omu ti abomu a ne sa ne bi for mi twa mu aba na me ba ensem no mu kire mu ankasa no me de beso mu Ghana celebrity. Almost send this screenshot. Let me say from where? Let me say, okay, hold on. Let me Google here. The Google here, let me say DM kills. It doesn't come like that. No, I'm spelling it in the map. Me right, let me say, hey, they call YouTube. Let me say, hey, we're musician, big time musician. I'm almost say DM if you want now. DM this is medical. Oh, okay. Oh yeah. And I'm sure he's a very big Ghana celebrity. Let me say, yes, he would like to talk to you. Should we give you a number? Let me say, of course. I'm check one of friendly. Also, one who's in the year a year and he wants to support. I mean, really? The medical want to support Pinaman Cosmetics without you going to call the medical want to support Pinaman Cosmetics today. Oh, yes. Okay. I can send you our conversation. No problem. And I'm saying, oh, really? Thank you so much. I'll send you conversation when I finish. I'll send it to you. I mean, I'm sending my sincerity. And I'm saying, oh, what I be? I mean, you met one crack and a mayor. Is that dear? My dear tread, O'Brien, where did tread? The ceiling collar, bonny million. Hello, Madam. I see the brain. I mean, sure. Because I was surprised. And then Crawford started say, "Oh, more air target me." I was shocked. But you know why? I've never harmed anybody, do anything. I feel doing now sending, she knows what she did. I was shocked because Shatawale never charged me a penny. So Shatawale charged me scar and come to me, yes, sir. Shatawale did a door, na catch me say me dear mano. Me who ya ne say Shata, I send him a message say, Akolano akika say afa me. When I say efia. The way me see kasacho wini polo kwa me na me see montem. I did so much. I didn't know. As I said, ultimately, call cancer, my enya no cray, a treasure. Oh, I was say before your home mobile. Bibi a biana and coso, because we do we may be beneath Bata who cry no sell. And then me who I imagine said, Mopesa must destroy me. A nipper being a share a tree. Nipper croming him on one soon him seminim, because what they are called to be an him. Manya Bonio, me who's a screenshot and I circulating. E wana me free nipa ne se misraw de wona mo circulating intino me pa chaw jai advert ni here for now because minko no empo nipa. This is all I said. It is a nipa na be shada be she behind say obesay Pinaman Cosmetics now so am on a platform say on say me da mo ase tika me be fiwa sanka mo you still not just a minute who's me. So girl say we are laughing. Me and Shatta are laughing. We laughing at you. Hey. Me say okay, laugh at me.
The people that Shatta is using you, doing video and everything. Even you don't have a chair. He give people money. Why don't he give that money to you? For me stand so Emma mo akwaba biem and that day me wo eye emma wo fe form you know ewo me set so am no more everyday enkomo Miss Besical and me sha say efin wo no and what he of fe na biem so no ohima asantini ba wo ma pressure yes mama asantini ba wo to pressure ma pressure edi pressure me na me am penti the pressure na fatonche eja wado pressure go me ni abrekra ye pressure na we dey me mama kwa abashonko everybody ask the way I now soon say ni bra ba fa na me say wo ya na na go fan to no ye ni ashi okay everybody ask oba mercy we dey utwa di ask the so won ka so say me bra mo abesa won ka we dey wo ye ya bi ado mi ni aba me ho ye pa everybody ask we dey so for bi am ni obata me ho ye se choko e ti se choko me ho so for dey make na ask later na we dey me sha say so hima Pinaman cosmetic. And put a Kenyan or bow or tie chair, and I said, Nipple take yet, sir, a human. So from and for when you more at the human, so more year adverts, promotions, man, or to say, a human, a dim, a conquer because of a phone or more down, one way a teacher for Ghana, I walk, and I see a cast liberties are one more can be the lives of his fair Schwarzenegger, Tracy Bachi will be. Ebiomusono ye mama se wa Christina China po me hu se wo mu nya advert de man na mami we ye tie de kapipolo nsem na edane akere akobo ohia so singa tin ye ko tie de bebe tira mami we videos aba abonten ni chat screenshot aba abonten ni voice data aba abonten tun se mami na wa share pa abonten bona to say walking car celebrity city ebom na me sha se no e kapi polo na oye adwuma e de ma Pinaman cosmetics ye hu de buy no ta adwuma ne ye hu se first nigga se ebi na hu tie se first nigga nsem a ono krampo de kantia e kapi polo a Pinaman cosmetics ni ra no ka bibi fa eye e kapi polo hu e de kire e first nigga se ono e kapi polo na ka asasem ne fa no hu e me first nigga e di hu ya wa ma na kan mu ama asemi ba ye aye ni ngwasa asema omuda to polo wo yi PSS asema ekra waka afa me nyi ni se ka polo mpo na nkase se na asema benti nka onye se ma mi kro yi wo ka asem chire first nigga wasa de first nigga hun sem abe ma ka polo asa de nkofo a wo draw e hun sem aka wo de man no obi o dance as suban we edi no die pa ne ye kan fa no yo nanama me da sise eneden so wasanto enkwa e dia frame na me chia too much for etiefo ne ahwefo nyina nyankopon koso nhira mo nyina yo se ka maame pramai wo ye peninti no me de maame beka ho maame pramai e ho asem a aya akoye te se maame pani a watena se ama efie afo ana bibisa because pani a Uda se ameka se uda nkola ano ana wotete embagunu se omo enye wadwuma wabie ho advert ma na se ukotie we hu asem na wabeka chie we ukofa ha de na ya bebomu wa ha no ma yakoba se opese ma ba wa no eko entokwa Ghana yentimi enso ano ene se mabaye wadwuma e wo shop na so opese obefa obi ka me ho a esi de na me ba ye mpo na se problem wo me ho a cosmetics one na wo ye adenti na wo ma me enku ma me ho entoso because video ni me fi ashwas ne ka kire se maame no ekwapi polo aka ne wasema kire maame ne se na 7 na batwe ye tuntum se wo se me nya advert ma na se ma batwe entoso a otonku beti ya me bi na ka me dia ye wo ansa na wa me yi me ho e dia ye picture na se video bi e dia to adwuma na no ama wa maame o maame ye video no so me ye so ekọ fa so to wo samna e to nku ukọ mokola ni shop ukọ la place ye ya ni shop o ba bibia maame no e bi egbe branches enti se nkoso ade na dadada ni ma ye djuma to now na hu se memboa na umpa me na se wo ka me ho asem chie polo na aka polo ho so asem a kire me a edi ntokwa beba
because maba wa na omo stars o Ghana ha no omo asa omo do omo ho asa omo tan omo ho ono obese be na kuma mu ondo no ye re akuapim polo issue ye ba ye ya se na na fia Schwarz na ga na akuapim polo nam no na menim se asem bi beba da chimpo ana beba ne ama fia Schwarz na ga akase ya kire akuapim polo ama akuapim polo so aka bibi se a kire fia Schwarz na ga that means mo ndo mo wo enya ne yonko bekunu se mo do mo ho ampa mo na mo ye stars ana obi epeso fam de mo ye eto na adwuma no ana mo ton mo bodo nko mi wo na adwuma o ye ho a na se ma me ya kase we ya fa unua ho a ade ntina wo frɛ unua no nko hye ba bi se ma me eye ma me pra ma adwuma ye akuapem ma ye hwe hu yi o na ma me ni se no kafa o kasa akire akuapem polo so asem no so ma me na kan wo so be ka chi o na nye wa hwe mu ye se adwuma na mo beja yo se mba kwa so aye dia ene na mo be hwe mu awe ye se mo ma obi tete mo ntam ko mo ni mo ho ese eja ma me no ade ti na ma me se nkola aba wadwuma ma wutimi se wo ma dwi se sa asem abe wa de to kwa ene totu ye kese ana abeto oja me de wase pa na se na eye yenua ba wo hema e fine se bi bisa se wo bie ejuma na wo fa nkofo so wo ndi dwuma ne bi emboa wa yese woni edwuma efo no be discuss wo mo ho enko wo se menua yi me no me na me bi edwuma na mafa menua minum se mo meboa me e wo dwuma na me no wudi ehia na me no wo ka ohima asem me no ohima so di ehia da wo ka fa ohima na me no wo ka asem se suban no edwuma perifo ehunya so me fa se suban bi yo nana ma nya mi shwa na mena makonya you switch ya too much etin for nya hwefo na said that moji brenya brehwe na mini aba tika trade ebukuru na sani ewe obi a oye snake under grass obi a yes obi enye suban a eyefe okay obi a neni da wona odi abro yes because se oni ni pakuo wo ho na wa employ wo na wo ka we chi asem na wa sa ka we chi asem na wo nipa no ankasa wo ye nipa ben ni e ben na oye wo de ne di no e kire se wo ankasa no onye papa sa sebi ni papa bi eni wo be ka nipa mienu ti di ai den e di abubo e na omo ye involve ni su ni na question mark e wo mo ho because ama before obi benya wo ni mu kwan de ne nyonko esiwo aka no ho asem na na chi asem na wo no tsa okay the celebrities na ngata mo kwa mo so ba nye na me nkasa na me ni abu okay what asem na me Ghana for ha mbebru na yaba no ne ye bi wo wa ye shrama abro so okay before oni obi wo baby wa ma wo ni mu kwan obi be ebe try wo bibi obeso wa hwe hu se wo nipa we mebeka obi asem chode ode ubesum enti o feel free na waka oka wo kebi enti je se agro na so se ana akoba no okay senia otimika akuapim polo de echere efia Schwarz na ga efia na ama nkwan senia otimika efia de echere akuapim polo enso na wa so much ewe wo omo wusi omo ni na omo wasa sintoye no okay odi omo nyoko asem ba ene omo be bo age so okay enu ti no e na kasa bebre so aya mfom so mpem enti akoba se ne mba so pekasa wo pe bebi ansem ko so information liki akosaloon ko yeah wo joint ko salon okay ko barbering shop wo pe mbe ma de afana ba ko barbering shop wo pe ba so dia information liki ko salon ana we kitchen work ra ko salon pa because any baby a pedicure on this somebody because seamstress they are normal busy because they have to be creative it does not to only one time but open say ya baby and ba bo kuche baby and ba hie mu no e koso wo waji so ba o ye nyanseni oba o no pen down for sem obi ono the peace atu na ni mu say me I want peace baby amena mo no the peace no there all entertaining because na obi a obu ne ho o ma wani mu kwan e ma won kon bi wase because asem 18 na nye computer what ni nko ade ene na wan kan ya me akata o chimo beden
obeka enu bi na esi no enti sa omom ye involve na we si say pina man owner no akikomti abomu no omu nyina question mark wo omu ye obi omu ka obi asem omu nye nkrofo omu ka say bia me dey me pe me nyanko me pe me nyanko say ye me pe iba ebi mu so ye very smart to the extent say or ye bibia no yi wa bo we ni ba won so the way of starting question na there won one so ya uti ba kakaka okay obe defe wo say wo dey we perfect wo dey ofele wo dey just ye na obe bo abaso ma wo ti mo e doko wi anu asa wo say unia we crampo na no ye kosi ye pne na wa bo afa wo be wan na eni o de what wasem wa kasem ebutim the tin so enye brofa e pe mu hwe na onipa no so enye load e carry ade de bro ne so a ono so ebe ne se bibi sina me koka bibi ya kwan meda wona me so me yimpie enti omu nyina show mu ache because omu free say me try and make a friend me try my relationship na e den akoso nti no ohun ne ebe ya obekwa ko start enti when they pay everywhere you chuking enti ma me na kasa question mark one no and na ne masa ne ye ne ba no na maka no obi on pass udi obi on bu ne ho obi a fan se se otomade o sika but ye ka encrass sem makakra bi e dey because obi a ne nya ate de ono oni me se me mre e di kom obi asema me na me se me mre because ni pan ko nim se maka na asem we still obi on ani abre a ne ni ate a ono nim so wa bruta ye bi wo ne ni so a oni mre se o tie mate ye wa ko kase we di we aba a woni ni pan wo mre no ebe di sa ka ma me mature person sa na ma me onu nka ni se si bi so a wa extend no say no obey involve ba we dey was surprise your mind ga surprise asem okay atuma dia ko si bi so wo sha e ka people ni vi mami voice note ni screenshots o woni ano ko for come asem yin ko for e ka people no more problems nigga you say no say oni ni ntemu nya fine biem so no medical oni say medical na fela maka fi wa we no no ano come asem bo mechia nto mo shara nya fine esi odoso na e ka people no nya fine ti ko for come asem nya no tu say mu yon ko for na e ka people no more problem no e ka people so enim say olo nya platform na no o kan sem eti na mami ne bo apa yo pa no di se djuma na say akwese na este kan man e shem de nto ko conserve be na bi no kan asem se no me aba usuno asem no ameno ade asem no abo me pusa so bi na kan kire me say ma me pro aman ebe keke fi ashwas ne ga ne kwapim polo trago ma kemeka say nipa no ntro no twa onto say ye ni gani nkofo dia tototo ha dia tototo ha dia bia ye kan we sister say ma me no timi keka nkofo bi a kwapim polo no mo nkasa ho asem kire no no kwapim polo o kan ho sesa no so ma me so kwapim polo ni so ma asem kire obi a one ne nkasa etina mo so ma me ne so oya penny sabi o penny jimifo mani ya wakola anyanseni menka se ma me prama e jimifo et e yafutu eni asem ana meka ya penny bi o asabi gwanyini bet na adwe na ti sakola ya wo le 5 years oh okay anya wakola 5 years bi o hon ma ti ka se the one penny se mo penny bi no ya wo anu akwaba wo akwa na adwe so ya wo ne ban no kitanyansa hwe se wo ya ma me penny ana bi kan na woda enkola no na wa frɛ enkola na so wa frɛ mabawa enketesi ase so mo bɛbɔ wadwuma ho dawuro ma ɛyɛ ma me prama ya ada na wo keka nkofoti bom ɛde na mo de ayɛ wo enkola ya wo kan obi ho asɛma wo ka kyerɛ kwapim polo sɛ kwapim polo wo yɛ wadwuma ɛfi ahwase ne ga yɛ wadwuma ho ahwan ni yɛ wadwuma ho ahwan ni yɛ wadwuma internet na wo keka mo ho nsɛm na sɛ ɔmo kra wo mo yɛ adwuma ne kra no wo mpa o masɛm ana ebeti so aba sɛ oya na bi se o pe enseme freka pimpolo ano na o dia ma problem ana nyakopon ado makola no anko bie na no anko ka bi no no tie dia maame no eka me dia me ka se o munya ka pimpolo life man oya kola friend wasi so e ka empani se na ye no e ka pimpolo wo nyine ye eti mo bi dia di ka mo se 7 to e da bontin ave dia prama se e ka pimpolo akoka fi atwasnega o pe se fi atwasnega bonana because if you just nigga so kwapim polo nso obona obebo ne pa oya ne yamuba and oya ni nyaketwa kra
so it is all of a problem we betu akora kwa pimpolo so a wo pese Ghana for ye bo no ana case be na maame no e pese wo de to akora ne so sa onja ne life ma no je wa kana ye offense wa man nkoka se kwa pimpolo a ye se kwa pimpolo me dem se maame pani e kwa pimpolo da wadwuma no obo wadwuma ho dawura ma what is the video abeka so see akada o futuo oni mo ne bia bi maame nya sa abesi wa ntena fie sa abesi pani dua mate so mante ko ti se akola ya asem ya be oh ya krapim nya botre wate nya me beye enkachi me mohu shonhu kran na jira pintin na de asem bia ne won ma ye di na fi shada e be twamako into de shedding na wo no ofra no wo di case na esa ato ne so of course wo di case so na esa ato ne so o ya maame a wo ya pani bone asem wo kapimpo video ba ko pa wo de ba ponte na ko train se bebla ba na minya ba we de ye si okra de chat okra na bibisa won sem no sa nansen ne ya aba obi ni obi kasakra na recording obi ni obi chat okra na twa screenshots obi ni because ensensem we ya de aka esi dada wo enye na asem nanso asem ba ye tes asem safo bi ba ye ko bi asem printi ya ko yi old voice notes screenshots and it is a chat of fire that and ya ko yi ni ya ba ponti atese se no abaye adansi de da wo aye kire se bibi say akoso sa na mo na ne se nipa etu no na obi ni di nkomokra ayonkofo di nkomokra ni etwa ni ya record e buta be pa na take man nkofo yes adem na wo futu aka wa member cho abefo aba ndi entraso aye den aba enti ama obia take advantage of what is going on and they say phones you taba e phones akese na phones ni ensa cancel aya ni e dey ato automatic record because bonin so aya den adoso na e advantage and e disadvantage at the advantage of it say we won pay one sem na obi din sem follow na wo awadwen ho ana bibi aka cho say recording woni mu die nti a we recording e but ya wo say recording at times so na just say bibi papa bi na no wo kasa for evidence and na disadvantage e won won say ama okay advantage e won won so bi ni say ama obi di wo say you the patron wo ya ade a ma wo dwen wo tutu sa ade a mi ye ebie ni bi hwe mi o camera bi hwe mi o obi wo third party hwe mi o and the disadvantage ni say e ma for recording your ma for blackmailing setups ni sanyom na ni ama sanyom a we ni na aba so ni say anwoya boni a tun chada boni a ya adwen say enye den yen judging no because we a real evidence be a sipen onipa ni ne nyonko bi kasai obi eye no enwo asem kakra bi ba e so kotin to ka chere so na delete message na me de me keep message nipa na efi no ono so bibi e kire ne say man delete message no eto ono anfa ne sank enu a kire no office nipa na delete ko tran trophy da poto say bi on no start conversation on so meanwhile nipa na wako chantron on no start conversation no so ko office we ya deleting to see o ma start three on na ye e na ko peja ba enti enu echi no asem ba ye no na fi do yi ni nhu enyo yi no see okay me wo me screenshot conversation I have in na e no nipa na sending say show wait let's say nyam na start bibi enti twa no trafa enti bibi na ma bibi papa ma bibi ya bonne ni ya dwem bonne ni ya bonne so you say you shut down to say you train every na to say yeah big fat ni e dey bibi ko fa ba no e na ma ni pa no so yi no me bi e dey pie efi ayi ekuapin polo de na nka efi ankoka bibi amfa efi na ma no a aka mi jinji say ekuapin polo be start leaky sa nyoma we nya ba e bia nyansan na ba ni tim say let me put this kind of things I walk and next time don't go to baby and say me na me ye pina man no or ye mami penny say ni ye we ni audio we ya pass on no ye ya na che say wan yade
wanya say ne voice ni we audio ni nyoma na abani nya na che say so start sisan nyoma wono because openi dia ka obi bi obeba wo semia say we impact it positively o de ne pa ne ye papa ne hard working and we dey wadu baby a wadu no wo show mu cry no mu ko mu nim yenye say obe beba na wachuku we beba na ati no wa say we beba na wo pile information kon say mess up eno de wanya de na afi so me final word mo bibi a wo hwe me say de bi a obeye bia no wo betwa so aba unkoji ebro enkotwa bode eti ye ne ye bia ye na sese ya na danfofa enyefe banda fofa papa wo mu woni wadanfo na ma oni na to transparency mu say adwene ye clear say na ebe ya ono so ndwen bone fama ba say na adwen bone na ye de fa danfo no eti obi ada no so say bone betimi esu bone ebesi na de bia bone si no ye ya adwen ye say ye ma bone si a oba ko jijo na wan fina mi jidi say asumdwe be de ebe see ye dey asumdwe word in nante because the Bible crack as a blessed is a peacemaker for they will inherit the earth. Waka say ye pa oba for final words etudwa ne fa mono ensi yo media de me ka kire ahwefo ne atiefo ne say sesia no enya say okita iPhone enya say okita Samsung enya say okita Infinix ntino e wo say bibia o record e wo say bibia o video ube video be record obi so be video be record the problem be ba enti say nyoma bi wo your phone so na say hu hia we afro say we yo voice mail ya ka che ne say hu hia wa send we ya ma so we the video bi send me wan obi ne kai ka che say hu hia sa nyoma na e keep wo your phone so no embo ayen enti e be ya ye njai videos ana mi wo video bebe mi huni ni kanu na etete ho ana mi wo video ni shoot de kwa na ko ana mi we kasa ye me recording no dia wudi ye obi no bi so de be ye ehun hia sa no mani nyina ye ntwa so because video bi on my wo phone so de to atwen obi say na se be ba na o de a brain ase ana se bibi e bia na wo so de wo so aye phone kwa betimi ayera eno so e ebi ana wo de pictures be videos be go so now we say o de o be video was so ti wiki bi phone be ya o video ne kan ne kwa na eti awu yin say e wo say e wo yin say ba say na dan phone ka me pa che wo fa che e be ti ba say na dan phone ka we lose the phone bi na ma in same way nya video ne kwa ko di baby ma obi de atu si won eti bi ebe ti no papa na maka no na ebusuafo otimi say ye mabedwafo ne de omo hie efuto bebre na egu fom obetimi afa wo de egwo no ahye so ma unua no modofo no na fofom so etimi afa ba ye mebedwafo yi wo mu hie egu fom no na ebiem so wo so agye ntre efa kuma twetwe wa ase na wo de ba ye comment section honom no na ebiem so follow ye IG page at too much GH_ meeting Edna ama Ubusa. Mene Nana Hima, Nameche, any ebim so Miss Mercy Cow, and a singunya edin common. Namia Yatuma, Yabesa Shabi Macram. Mede de Isaac Jumpo, but me family the great temple and bring one man come when you too much GH, more too much Namenso Mayor. I'm more fire. Too much GH. We are boy shut up to your fans and everybody who is watching Too Much GH.